ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. аз тарафи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҷиҳати анҷоми корҳои фаҳмондадиҳии миёни аҳолӣ вобаста ба пешгирӣ аз паҳншавии сирояти ҳамагири коронавируси COVID-19, иҷрои қоидаҳои беҳдоштӣ, аз ҷумла истифодаи ниқобҳои яккаратта, риояи фосилаи иҷтимоӣ ва безарурат аз хона набаромадан, гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд. бо гузарондани як аксия аъзои гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Шоҳмансур ба сокинон ба таври ройгон ниқобҳои тиббӣ тақсим карданд. این نوبت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و ساختارهای ناحیوی آن در همکاری با ریاست تندرستی شهر دوشنبه اکسیه امگذرانی تحت عنوان واکسن ضد ویروسی کووید 19 جوشن خود و نزدیکان شما را در مرکز شهری یاری تجلیلی طبی، محله‌های شاهمنصور 1، وصیفی، کوچه‌های امید، عینی و سمای شهر دوشنبه برگزار نمود. اکسیه امگذرانی وابسته به پیشگیری خروج موج نوبتی بیماری سیرویاتی کووید 19 در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی طبق قرار ستاد جمهوری اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی برای پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سیرویاتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده، هم‌روزه از جانب کارمندان حزبی و تشکیلات و مؤسسه‌های شهری گذرانیده می‌شود. همچنین اکسیه با اصول خانه به خانه، کوچه به کوچه و جای‌های سیرودم از جمله بازار و مرکزهای سودا، ایستگاه نقلیات و راهروهای پایتخت با جلب اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سوزندگان وطن با تقسیم نقاب و کارهای فهماندهی وابسته به امگذرانی بر ضد کرونا ویروس تشکیل و برگزار کرده می شود. هیئت کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور در محله‌های شهر دوشنبه هر روز بهر پیشگیری ساکنان و مهمانان پایتخت شهر دوشنبه از بیماری‌های سیرویاتی از جمله بیماری کرونا ویروس و خوری‌های خانه به خانه برگزار می‌نمایند که در آن ترغیب طرز حیاتی سالم، رعایت گیگینه شخصی، رعایت مسافه اجتماعی و امگذرانی بر ضد کووید 19 فهمانیده می‌شود. این همه کارهای تبلیغاتی و فهماندهی ساکنان کشور را وادار می‌سازد که برای پیشگیری از این بیماری سیرویاتی مسئولیت شناس باشند و دستورهای مقرر گردیده را رعایت نموده در سالمی جامعه سهم‌گذاری نمایند. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус аз ҷониби масъулони дахлдор дар байни аҳолӣ, бозор ва минтақаҳои серодам корҳои безараргардонӣ ва фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда шудааст. дар марказҳои савдо ҳарорати бадани шаҳрвандон ҳамарӯза санҷида шуда, таъмини савдогарон бо ниқобҳои тиббӣ низ таҳти назорат қарор дорад. оид ба ҳамин мавзӯъ ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов гузориш медиҳанд. موافق معلومات‌های ساحه تندرستی شهر تورسونزاده هرچند که گرفتاران بیماری کرونا در این شهر رسما به قید گرفته نشده است، ولی پیشگیری این بیماری تحت نظارت جدی قرار دارد. طول چند روز است که در شهر تورسونزاده برای سالمی جامعه و پیشگیری کسری سیرویاتی کرونا که امروزها تمام جهان را فرا گرفته است، کارهای فهماندهی و دزینفکسیونی در کارخانه و تشکیلات، مرکزهای سودا، بازار و موضع‌های سیرادم گذرانده می‌شود. در تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های تبلیغاتی و تشویقاتی از جانب نمایندگان بازار، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر تورسونزاده و دکتران سیرویات‌شناسی با ساکنان درباره بی‌ضررگردانی و پیشگیری بیماری سیرویاتی کرونا که امروزها تمام جهان را به تشویش آورده است، مصلحت‌های مفید داده می‌شود. روزا کارهای فرماندهی برای پیشگیری نموده کسال و رعایت نمودن طلبات‌های سانیتری کارهای فرماندهی گزارنده می‌شود. از اون جمله با محل‌های آنتیسپتیکی با محل‌های خلور همه وقت حدود بازار دیزینفکسیون کرده می شود. در درآمدهای بازار دیزبرهای سانیتری آماده کرده شده است که همه وقت با محل‌های خلور به ضرر گردانده می شود و هر روز طریق بلندگویک فهمانده می شود که چخیل این کار را رعایت کردن نکنند.
اعضای گروه کاری در جایهای سیرآدم از ساکنان دعوت به عمل آوردند که وابسته به شرایط حساس و تشویش آور که قریب در تمام کشورهای جهان آدمان با مشکلات ویروس کووید 19 روبرو گردیدند و هزاران نفر دیگر از این درد رنج میبرند، باید مسئولیت بلند شهروندی نشان داده قاعده‌های گیگین شخصی را حتما رعایت نموده تازگی منزل و محیط زیست را تامین نمایند. در بازار ما هر روز ما پیشگیری کسالی‌های سرایتی کرونا ویروس آن هر روز قطع صاحبکاران صحبت میشیم، کارهای فرماندهی میگذرانیم. با این نگاه نکرده در کارخانه ما 3 نقطه دا ما بلندگویک ماندگیمون، اما با واسطه رادیو هر روزه کارهای فرماندهی تشویقاتی برده ایستادیم. بغیر از این ما هر روزه در این کارخانه در این بازار خودمون کارهای و بی‌ضررگردانی دزینفکسیون گذراننده ایستادیم. ماشینا، تریتوریا، همین نقطه‌ای که پرتوگاه هستن اونجا هر روز ما دزینفکسیون میکنیم. در دوام کارهای فهماندهی اینچنین تاکید کرده شد که با مقصد تامین امنیت عضوخواری هر یک ساکن شهر را میباید زمین‌های نزد حولگی، پرزیدنتی و خواجگی‌های یاری رسان و جماعوی را عاقلانه استفاده برده جهت گرفتن دوسه حاصل محصولات کشاورزی کوشش به خرج داده شود. تاکید گردید که من بعد نیز در حدود شهر معرکه بی‌ضررگردانی پرزور کرده می شود. امروز در شهر دوشنبه با تشبوس کمیته کار با زنان و اولای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اشتراک زنان صاحبکار در تالار کمیته مراسم سپردن دیپلم به غالبان گیرندگان گرانت پرزیدنتی برگزار گردید. در آن 80 نفر بانوان صاحبکار و موفق و هنرمند ولایت‌های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابع مرکز و فعالان شهر دوشنبه اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاران ما. در مراسم تقدیم گرانت‌ها رهبریت کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر کرد که تطبیق این گرانت‌ها امکان می‌دهد زنان خانه‌نشین صاحب کسب گردیده شرایط اجتماعی اویلوی خویش را بهتر سازند. نامبرده وابسته به دستگیری‌های پیوسته حکومت کشور نسبت به زنان ابراز سخن نموده تاکید کرد که در دوره صاحب استقلالی تشبس‌های زنان دائما دستگیری یافته برای عملی نمودن آنها تدبیرهای جدی اندیشیده می‌شود. طور ذکر گردید در زمان معاصر در همه سمت‌ها زنان و دختران تاجیک پرثمر فعالیت داشته وضع اقتصادی جامعه امروزه تاجیکستان و مخصوصیت‌های اقتصادی بازرگانی دایره فعالیت زنان را بیش از پیش زیاد کرده ایستاده است. با اطلاع مسئولین در این دوره برای دریافت گرانت جهت احیای هنرهای ملی از قبیل تشکیل محفل و کارگاه‌های قالین بافی، آدرس بافی، دوزندگی، گلدوزی، تأسیس مرکزهای هنرآموزی از جانب صاحبکار زنان لایحه‌ها پیشنهاد شدند. خوشبختانه امروز از 332 لایحه‌ای که از جانب زنان و بانوان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها با عنوان کمیسیون آزمانی گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده ایستاده است وارد گردیدند و از 332 لایحه وارد گردیده 80 لایحه مقصدناک، یعنی که 80 لایحه‌ای که به طلبات آزمون گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوابگو بودند و با در نظر داشت شرایط و امکانیت‌های این آن منطقه مورد دستگیری به مبلغ 2 میلیون سومانی مورد دستگیری قرار گرفتند. ضمن همایش قید گردید که همساله جهت رشد فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان گرانت‌های پرزیدنتی جدا کرده می‌شوند و کمیته در روند سیاست پیشگرفته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به بلند برداشتن مقام زن در جامعه از تمام امکانیت‌ها ثمراناک استفاده نموده ایستاده است. چیزی که معلوم است اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرمندی اعلان نمود. ما از این اقدام‌های نیک اساسگذار صلح و وحدت خیلی منتپذیریم و با یک گروه زنان خانه‌نشین و دختران جوان کورس‌های کوتاه مدت را تشکیل نموده دختران خانه‌نشین را به هنرمندی مشغول کردیم و معلوم شد که این مهنت حلال ما بود که امروز ما صاحب گرانت پرزیدنتی گشتیم. ما منتداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، به کمیته کار با زنان و اویلای نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منتداری را بیان می‌نمایم.
дар ҳамоиши мазкур мавзӯъҳои мухталифи самтҳои фаъолияти соҳибкории занону бонувон, саҳми онҳо дар рушди кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифта дар самти ташкил ва баргузор намудани намоиши ҳунарҳои мардумии сатҳи байналмилалӣ, дастгирии иқдомҳои занони соҳибкор дар сатҳи маҳал, шаҳрак ва деҳот роҳандозӣ карда шуданд. дар фарҷоми тадбири мазкур ба занони фаъоли кишвар ифтихорнома ва дипломи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. дар Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони меъмору сохтмончӣ баргузор гардид. дар доираи ин тадбир роҷеъ ба дастовардҳои ҷавонон ва фаъолияти онҳо дар ин бахш сухан рафта, имконият ва дастгирии ҷавонон барои кору фаъолият матраҳ шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ин тадбир ҷавонони фаъоле ки имрӯз дар риштаи меъморӣ ва сохтмон фаъолият доранд ва онҳое ки дар ин самт таҳсили илм карда истоданд иштирок намуда аз дастовардҳои соҳавӣ ҳарф заданд. гуфта шуд ки таваҷҷӯҳ ба мутахассисони ҷавону кордон дар тамоми бахшҳо бахусус соҳаи сохтмону меъморӣ хеле зиёд буда, дар ҳамин партав барои таҳсилу соҳибтахассус гардидани онҳо тадбирандешӣ карда мешавад. авҷи корҳои сохтмонӣ дар саросари мамлакат ин талаботро афзоиш дод ва ниёз ба мутахассисони навбару меъмори касбӣ ки мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалии сохтмониву шаҳрофарӣ лоҳият тайян намоянд зиёдтар шуд. аз ин рӯ кӯшиш ба харҷ дода мешавад то ҷавононе ки ин равияро интихоб карда бо соҳибҳунаранд дар муассисаҳои олӣ таҳсил намуда дар хориҷ аз кишвар низ аз таҷрибаи ҷаҳонӣ воқиф гарданд. ҳамчунин иштирокчиён аз дигар дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ нисбат ба ҷавонон ёдрас шуда аз иштирокчиён даъват намуданд то дар самти омӯзиши ҳамаҷонибаи малакаҳои касбӣ масъулиятшинос бошанд. гуфта шуд ки дар баробари меъмориву сохтмонӣ дар дигар бахшҳо низ ҳангоми интихоб ва ҷойбаҷогузории мутахассисон авлавият ба кадрҳои ҷавону кордон зоҳир мегардад ва исбот ба ин гуфтаҳо фаъолияти босамари ҷавонон дар бахшҳои гуногун будан метавонад. иштирокчиёни ҳамоиш ҳамчунин дигар мавзӯъ масъалаҳоро вобаста ба ҳаёту фаъолияти ҷавонон баррасиву муҳокима намуданд. дар шаҳри Кӯлоб ин шабу рӯзҳо хоҷагидорон бобати ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо талош доранд. онҳо сай меварзанд ки дар муҳлатҳои муайян заминҳои киштро холӣ карда, кишти такрории зироятро сари вақт анҷом диҳанд. ҷузъиёти бештар дар шаҳри хабарнигорони минтақавии мо. дар ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб беш аз 32 000 нафар сокинон зиндагӣ мекунанд ва аксари онҳо ба кишоварзӣ машғул мебошанд. дар ин ҷамоат кооперативи тиҷоратӣ ба номи Мирсаид Али Ҳамадонӣ фаъолият дорад ва имсол бо дигар хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ дар майдони 650 гектар кишти ғалладонагӣ гузаронидаанд. айни замон 90% ҳосили ғаллаи парваридаро ҷамъоварӣ карда дар дигар заминҳо кор идома дорад. дар заминҳое ки ғалларо ҷамъоварӣ карданд, кишти такрории зироятҳои хоҷагии қишлоқ мегузаронанд. имсол мувофиқи нақшаи дурнамо дар ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб дар майдони 620 гектар кишти такрорӣ гузаронида мешавад ки майдони 52 гектар сабзавот, 55 гектар ҷувории дон, 245 гектар зироятҳои техникӣ, 7 гектар офтобпараст ва пахтаю дигар намуди маҳсулотро дар бар мегирад. кишоварзон мегӯянд дар мавсими кишт баланд шудани нархи сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ дар кори онҳо мушкилӣ пеш оварда аст. новобаста ба ин мекӯшанд кишти такрорӣ гузаронанд, зеро ҳосили кишти такрорӣ хароҷотҳои деҳқононро пурра пӯшонида барои фаъолияти ояндаи онҳо замина фароҳам меорад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. ноҳияи Носири Хусравӣ вилояти Хатлон сол то сол симои худро дигар карда ба як ноҳияи зебову намунавӣ табдил ёфтааст. дар ободу зебо гардонидан ва тағйир кардани инфрасохтори он бошад, ҳукумати маҳалливу соҳибкорон ва шахсони саховатпеша саҳми калон доранд. имрӯзҳо тадбирҳои ободонию созандагӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи мазкур вусъати тоза касб намудааст. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. даврони соҳибистиқлолии мамлакат боис гардид ки сокинон дар фазои сулҳу осоиштагии кишвар ҳам сатҳи зиндагии худро беҳтар намоянд ва ҳам дар ободу зеботар намудани як гӯшаи ватани худ ҳиссагузор бошанд. ноҳияи Носири Хусрав дар ҷануби кишвар ва дар сарҳад бо ҷумҳурии Ӯзбекистони ҳамсоя мавқеъ гирифта яке аз дурдастарин ноҳияҳои вилояти Хатлон маҳсуб меёбад. ин ноҳияи зебоманзар ҳам дар самти кишоварзӣ ва ҳам дар саноату сохтмон пешсаф мебошад. наздик омадани санаи муҳими таърихӣ 30-умин
солгарди истиқлоли давлатӣ масъулияти соҳибкорони маҳаллиро дучанд гардонида суръати корҳои ободониро вусъат бахшиданд. мо аку фарзандон қат маслиҳат кардем 30 солагида ҳаст сахми худомия برای ساختمان مغازین اگروخیمی و یادخیمیکات و داروی و کشاورزی نو کشاده استادیم و ساختمان رفته استاده یکی میتجده یک تا مغازین روزگاری فروش مالهای روزگاری بعد با یک خانواده وای میشه جای پخت پا استالا و همین مقصد آشخانه میشد دوی میتج باشد دوی میتجده مسائل توی مرکه موسمی گذراندن به همجا دوی میتجه باید ساخته استادیم 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان اینا باید که حرکت کنیم بود میکنیم. пешниҳоди роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати дар сатҳи баланди сиёсӣ таҷдил намудани сисолагии истиқлоли давлатӣ ба ҳамаи табақаҳои ҷомеа такони ҷиддие бахшида имрӯзҳо хурду бузурги ноҳияи носири хусрав бо шиноидани гулу ниҳол тоза намудани хонаву кӯча корхонаву коргоҳ бунёди марказҳои хизматрасонӣ муассисаҳои тиббию таълимӣ ва варзишӣ ҷидду ҷаҳд доранд то андаке ҳам бошад ба истиқболи ин ҷашни пуршукӯҳи деринтизор аз худ нақше боқӣ гузоранд. дар ноҳияи носири хусрав 85 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ва то имрӯз нақша ба иҷро расида 122% иҷро шудааст ва ба ғайр аз ин дар 30 иншооти дигар сохтмонҳо рафта истоданд ки то арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешаванд. ҳамҷа 6 та занои хонашин کارخانه مشغول کردیم. آینده در این مغازین میشه با بالاشته 2 متر ساختمان میکنیم. مقصد این ساختمان 2 متر دندان پزشکی یعنی زمینه تکنیک و یک عضو چی تشکیل میکنیم آینده با. дар ин ноҳияи дурдаст ҳамин шабу рӯзҳо бунёди толору майдончаҳои варзишӣ бунгоҳу марказҳои саломатӣ дорухона муассисаҳои таълимӣ корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва истгоҳи нақлиётӣ бо сатҳу сифати баланд идома дошта аксарашон дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. пеш аз ҳаминҷа вақтое мешуд ки ҳамин ҳамсояҳо меомадан мошин доштан барои як дору гирифтан ноҳияи шаҳртӯз мерафтем ки аз он ҷо мерафтем то рафтомадамон агар ҳамин такси болои роҳ қатъ равам ақаллан 15-18 сум харҷ мешуд ва вақт бой медодем. ҳана ҳозир ҳамина мо ташвиқ карда ҳастем ки мардум ба ҳамин атрофа ҳамин сабукӣ шаваду аз ҳамин ҷо омода харид карда корашонро буд кунанд. ҳамзамон дар баробари ободу зеботар гаштани маркази ноҳия ва дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот роҳҳои маҳаллӣ низ марҳила ба марҳила таъмиру азнавсозӣ гашта барои рафту омади нақлиёти сокинон шароити созгор фароҳам оварда мешавад. хуршеди абдуалӣ мусои нурмуҳаммад барои барномаи иттилоотии навид аз ноҳияи носири хусрав. ҷиҳати таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ ва паст намудани нарху навои картошка дар дохили кишвар деҳқонони ноҳияи тоҷикобод имсол майдони кишти картошкаро нисбат ба соли гузашта якчанд маротиба зиёд карданд. барзгарони соҳибтаҷрибаи ин ноҳия феълан ба хотири гирифтани ҳосили баланд ғизодиҳии зироатро ба таври матлуб ба роҳ монданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатии барнома. мавзеи регаки ҷамоати деҳоти шинчашмаи ноҳияи тоҷикобод барои парвариши истеҳсоли картошка басу мувофиқ мебошад. طبق اطلاع مسئولین همسال دهقانان در اینجا کارتوشکا کش نموده حاصل دلخواه به دست میآورند. در این موضع کشاورزان در میدان 120 هکتار کارتوشکا کش نمودند. این موسم محصولات کش نموده کارتوشکا در حالت خوبی نشونما بوده. کشاورزان با کارکرد بین قطارها و غذادهی مشغولند. کشاورزان ناحیه توشکوبود بر اساس دورنامه‌ای پیشنهاد شده در همه شکل‌های خوجگیداری در میدان 1922 هکتار کش کارتوشکا گذراندند. نشونمای کارتوشکا خوب به راه مانده شده از اصول‌های آگروتکنیکی استفاده برده کشاورزان با غذادهی مشغولند. موضعی که ما جایگیر هستیم موضع رگاکی جماعت دهاتی شیرین چشمه میباشد که موافق دورنما 120 هکتار کشت کارتوشکا با نقشه گرفته شده است که نقشه کشت کارتوشکا بر زیاد اجرا شده است. موضع رگاک از سطح بر زیاده از 1800 متر بلند جایگیر میباشد که اقلیمش بسیار موافق است برای پرورش کارتوشکا. در اینجا علاقه با غذایی دهقانان با غذایی شروع کردند. در موضوع پایان باشد علاقه غذایی با انجام رسیده با آبمانی
دهقانان شروع کرده استودند. گروه ایجادی ما ضمن نواربرداری از خواجگی‌های کشاورزی جماعت دهوتی زرافشان و قلعه لب آب نیز دیدن نمودیم. نشونامای کارتوشکا در همه خواجگی‌های کشاورزی خوب میباشد. همه سال دهقانان ناحیه توسط دسترس نمودن تخم‌های خوشصفت و انجام دادن کارهای ضروری آگروتکنیکی حاصل دلخواه به دست می‌آورند. ناحیه بلندکوی تاجیک‌آباد برای پرورش و استحصال کارتوشکا موافق میباشد. با مقصد سر وقت تامین نمودن کشاورزان با آب پالایزی از طرف اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. در توازن اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه تاجیک‌آباد 11 تا کانال موجود میباشد که از این همه کانال‌ها با پرگی با آب پالایزی تامین میباشند. از حساب مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد دستگیری یافته که همه کانال‌ها با پرگی تازه کرده شدند و دهقانان همه با آب پالایزی تامین کرده شدند. کارتوشکا پروری یکی از سوهای اساسی کشاورزی ناحیه تاجیک‌آباد به حساب رفته در بابت تامینات اهالی با عضو قواری افزون گرداندن امکانات‌های صادراتی ناحیه و با کار دائمی تامین نمودن اهالی مساعدت می‌نماید. گزارش فضل‌الدین محمدبکوف بختیار پیرکوف از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه نوید. در ناحیه فرخور با مقصد جلب بیشتری شماره زنان به فعالیت صاحبکاری با اشتراک رهبران اساتسیاسیای زنان صاحبکاری ولایت ختلان همایش دایر گردید. در این همایش صاحبکار زنان موفق ناحیه با سپاسنامه و تحفه‌های مالی قدر کرده شدند. گزارش در این خصوص. این محصولات قنادی استحصال کارخانه خردی به نام رحمیه میباشند. به همین مانند در این کارخانه زیاده از 200 نامگوی محصولات قنادی استحصال میگردند. در ناحیه فرخور در همایشی که با ابتکار اساتسیاسیای زنان صاحبکار ولایت ختلان دایر گردید پیش از آغاز چهاربینی رسمی محصول دسترنج زنان صاحبکار ناحیه فرخور به معرض تماشا گذاشته شدند. این زمان در ناحیه فرخور زیاده از 90,000 اهالی ناحیه را زنان تشکیل میکنند که در حقیقت بهر رشد صاحبکاری خرد و میانه و از این هم زیادتر کوشش‌های خود را به خرج داده ایستادند که در همکاری با اساتسیاسیای زنان صاحبکاری ولایت ختلان که عین زمان زیاده از 200 نفر در سمت صاحبکاری اعضای فعال همین اساتسیاسیای زنان صاحبکاری ناحیه فرخور را به عهده دارند فعالیت نموده ایستادند که این هم باشد آنها زیاده از 4200 نفر زنان که راهبران خواجگی‌های دهقانی هستند من همون محصولات‌های خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های خویش را می‌توانند مثلا در سمت صاحبکاری فعالیت نموده آن را رشد نمایند. سپس در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخور ملاقات راهبران اساتسیاسیای زنان ولایت ختلان با زنان صاحبکاری ناحیه فرخور دایر کرده شد. در این جماعت اطلاع داده شد که فرخور ناحیه اگراری و صنعتی می باشد. 83% اهالی به کار کشاورزی شغل می‌ورزند. 79.6% مجموع محصولات داخلی ناحیه به ساحه کشاورزی محسوب است. باعث خوشنودی است که 270 خواجگی دهقانی را بانوان راهبری می‌کنند. در همایش تاکید کرده شد که با استفاده از امکانات‌هایی که دولت مهیا نموده است زنان و بانوان در سمت گشادن کارخانه‌های صنعتی و مهیا نمودن جای‌های نوی کاری فعال باشند. در جنبست چهاربینی از نام اساتسیاسیای زنان صاحبکار ولایت ختلان صاحبکار زنان موفق ناحیه فرخور با سپاسنامه و تحفه‌های مالی قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید. حکومت جمهوری تاجیکستان قشر نیازمندی جامعه از جمله معیوبان را زیر غمخواری خویش قرار داده است و در این زمینه در شهر و ناحیه‌های مملکت ده‌ها مرکزهای توانبخشی و آسایشگاه و طبابتخانه‌ها فعالیت می‌کنند. در ناحیه شمس‌الدین شاهین 462 کودک امکاناتشان محدود به قید گرفته شدند که اکثر آنها در تشکیلات جمعیتی نورسان و کودکان توانا به توانبخشی فرا گرفته شدند. مستان حیدرова در روی خط کودکان امکانات محدود داشته در ناحیه شمس‌الدین شاهین می باشد. این طفلک دوستروی نوابسته به نقصان جسمانی داشتنش خیلی فعال است و رسم می کشد و هر گونه بازیچه ها آماده می سازد. دوام 2 سال اخیر زیاده از 500 رسم کشیده است. در اینجا رسم کشیدن را یاد گرفتم. رسم بسیار کشیدم. در رسم کشی معلمه ها به من یاردم میکند. من به
духтаракону бачагакон расмкаширо ёд додам. Аз коғаз пораҳо гулҳои бисёр тайёр мекунам. бо мақсади ба тавонбахшӣ фаро гирифтани кӯдакони имконияти маҳдуд дошта дар маркази ноҳияи шамсиддини шоҳин ташкилоти ҷамъиятии наврасону кӯдакони тавоно ташкил карда шудааст. дар ташкилоти мазкур бо дастгирии агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 70 нафар кӯдакони имконияти маҳдуд дошта тавонбахшӣ мегиранд. ташкилоти ҷамъиятии наврасону кӯдакони тавоно аз 1 январи соли 2021 ташкил карда шудааст. дар ин марказ кӯдаконе ки имконияташон маҳдуд аст ба тавонбахшӣ фаро гирифта шудааст. дар 6 моҳи сипаришуда мо ба 73 нафар кӯдаконе ки имконияташон маҳдуд аст мо хизмат расондаем. мо 4 нафар кӯдакро ба мактаб равона кардем. барои кӯдакони имконияти маҳдуд дошта дар маркази мазкур чорабинӣ ташкил карда шуд ки муовини раиси ноҳия дар он иштирок ва суханронӣ кард. иброз дошт ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса дорад ва онҳоро зери ғамхории ҳамешагӣ қарор додааст. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба кӯдакони имконияти маҳдуд дошта кӯмакпулии яквақта дастрас карда шуд. ташкилоти ҷамъиятӣ низ барои онҳо дастурхони идона кушода чорабинии фарҳангӣ доир намуд ки боиси хушҳолии кӯдакон ва волидайни онҳо гардид. дар ҳамин рӯз ба чанд нафар кӯдакони имконияти маҳдуд дошта ки дар хонаашон бистариянд кӯмакпулии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шамсиддини шоҳин расонида шуд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи шамсиддини шоҳин барои барномаи навид. бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо мақсади таъмини рушди ҳунарҳои миллӣ дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд озмуни ҳунарҳои мардумии кулолгарӣ, чӯбтарошӣ ва сабадбофӣ гузаронида шуд. иштирокчиён сифати маҳсулоти истеҳсол шуда, тарзи муаррифии ҳунарҳои мардумии кулолгарӣ, чӯбтарошӣ ва сабадбофӣ, навовариву ташаббускорӣ, тарбияи шогирдон ва дигар нишондиҳандаҳоро ба таври шоиста пешниҳод сохтанд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар шаҳри Исфара бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни шаҳрии кулолгарӣ, сабадбофӣ ва чӯбтарошӣ барпо гардид ки дар озмун ҳунармандони Исфара аз тамоми ҷамоатҳо иштирок намуда тавонистанд ба ҳакамон ҳунарҳои худро пешкаш намоянд. дар дораи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имрӯз озмуни навбатӣ, озмуни кулолгарӣ, сабадбофӣ, кандакорӣ дар шаҳри Исфара баргузор гашт ки ҳунармандони шаҳру деҳоти Исфара маҳсулоти худро пешкаши бинандагон намуданд. агар бингарем ки аз як ҷониб ин як озмун бошад, як намоиш бошад, аз ҷониби дигар албатта ки онҳо маҳсулоти худро ба фурӯш монданд ва шумораи хеле нафарон зиёд буд ки аз озмун дидан намуданд ва дар якҷоягӣ ҳунармандон бо пуррагӣ маҳсулотҳои худро пешкаши бинандагон намуданд. агар дар маҷмӯъ гирем, агар дар шаҳру деҳоти Исфара шумораи ҳунармандон хеле зиёд буда, рӯз аз рӯз маҳсулоти нави худро истеҳсол ва пешкаши сайёҳон мекунанд. ин озмун бо мақсади эҳё сохтани ҳунарҳои миллӣ, оммавӣ гардонидани сунъатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, тарғиби таҷрибаи пешқадами ҳунармандони варзида роҳандозӣ шудааст. ҳайати ҳакамон аз ҳунару маҳорати ҳунармандон дидан карда ба сатҳи омодагии онҳо баҳои баланд доданд. доварони озмун бештар ба моҳиронаи истифода бурдани он, зебо, хушоянд, дилписанд будани он бо риояи анъанаҳои суннатӣ ва миллӣ баҳогузорӣ намуда, дар охир ғолибони озмун муайян гардида 3 нафар соҳиби ҷои аввал гардиданд ва ба даври навбатӣ ки дар маркази вилояти Суғд баргузор мегардад, рохат гирифтанд. мақомоти Россия тафтишоти сабабҳои суқути тайёраи мусофирбари Ан-26ро